Alright, I video is a whole drink promotion masam the toge. Handaki promotion city Marup kiniko. Marup say Ningol Marup high than Handaka third phase over the Hayum Thrip and Credit Cooperative Society Nambol Konkam Laikai awang later to go. Nambol Konkam awang Laikai. Haibako. Seda December gi tang Taramanga the Hogodore. Sigi Marup say hybrid Marup Haiko Makoina Haibda. Hybrid Marup se kamain toge have the Tatara kak togani, Tha Magil Palising Amahungani, Aduga Tatara si Kaktani Hungadu se Pog Kanguna Pogsere, Pog the Kangudu Marup se Hularoe Baka. Aduga Tatara Matu Hek Subamatam the Ging and Sagi Lem Horiba, Pahog the Mio Singdo, Adugi Damakta, Tha Ani tender, Aduga Tha Ama Lottery Torgane, Sagi member sing Aduna. Powdry Baba, Adom Chatazaka University Marupsika, Aduna Nasagi Marup City, Pow the Bahab the later Roy, Aduka Pasha, Pow the Bakangu, the Pashakra, and Doctor Kotan to the Roy, price in song Johnny and Lay Hitare Kongsagi, Activagi 6Z car, Siga Sedum lay lottery the lady, Pow the Bakangu Kiko, Aduka price first draw dinas a 10 draw Boni Larisico, first draw the polishing. Ama Hungani, Kanaba, draw Nipan Boboko. Aduga draw Mapanga draw Taraga, listing any Hungani Boko. Aduga first draw the Activagi 6G Amaga, Sanasan Aniga Panganico. Second draw the Activa 6G Pangani, the third draw the Lupalak Amaga, Sanas or not Tragana, Sanasan Mapan Pangani. Aduga Activa fourth draw the Activa 6G plus Sanasan Aniko. Sumain Toraga. Lakaduni Aduga, Nasagi Royal Enfield Sup Hangaduni Sabin Tare Chuba Droda, Royal Enfield bike Natraga, Sanasan Trahum Due, Lobayare, Aduga, Kenosida Cop, the Tara Suba Dro, Aroba Drosta, Altogi, Kate, Masuladi, Sigise. Aduna Nasagi Yam Unigo Habu Tatara Sikatani Hun Gaduse, Lapalishing Taraga, Nitoi Kaktani Hun Gadusika, Aduna Mayam. Campbell in the later members say moi 550 members ni orgadoisi duga ngasagi thatara sida mogi draw loiger kanda tarama thoidagi na ngasai member mayam se loidri bawa dum tender ani ka lottery baga tender ani ka lottery maga tora continue dum togu duni loidri bawa ka aduma leire aduga agent sing da su facility khar lego agent ngasagi agent na member tara puthokko matamda sanasan amma puthopiba adagi agent amana member kun puthokko sanasan ani Sumain Togdana Mam Lady, Aduga agent Nipu Putokuda Hero Pleasure Mapiba, the agent Yankai Putokuda Activa 6G Mapiba, Sumain Toraga, Matang Lady. Aduna, I contact number Kiki, Loina Hapsarake, Sigi Marup, Sigi Matang, the Mam Call to Bureau, Aduga Adam Chifuma Moloction Bureau, I should Yorkshire Labani Sigi, Kanagani, I don't know, the Mayam the Sidum Chicana Lobby Ho, December, date 15 Lagi Hogoduin. What's up, people? Johnny here again. I tung the latest Triumph ki bobber daka adugi review I talk zarake location se yam phajai aina latest moi khoi gi nongpok chanjen mumda sanamahi kyong haibdo adu ne latest ai gi tung background daka the latest aduga ai gi tung the latest na it's a beautiful Triumph bobber ne cruiser ne ko gi bike se ado I see review talk zarake loi fa wing view ma'am ado hosin zarake. Alright, Triumph ki bobber se ko Triumph motorcycles UK ki bobber style cruiser ne sigi bike se Manipur da ama kaktang waram godawa male sigi bike se aduna review toxin jarake ado by the way this bike is for sale, okay, expected price say around 8 lakhs ni ado negotiable di oi ko ado bobber se lebining bale ga di dum contact toxin biro ai contact number dum hapjarake ko aduna sigi bike se Hajikana Yole Sigi Triumph ki bobber se akoi cruiser style ni 77 horsepower oibaka aduna single seat ni ko akoi Java gi Perak to aduga design amana bane ko Perak tuna sidagi design ji loktho asabne ko adu sidi this is the original bobber yam phajabane design se aduga ai se long drive ama thor lak bane ko yum dagi
pick up tore si gari se thangoi bandagi ko aduga sitana lakpani adu yamna phajai ko adu boro bino ko ngasi je mic se ai call da product ko adu mic product rabnina maning ki background je nuksit ki makhon je ching mathak tane bain thol leise ko adra nuksit ki makhon se yamna leiram do male adu boro bino ngasi ki keno se video je kitang sound kitang nungai do mandre adu choi adum toksin jarage adu close up to mu kapaki ko video je right habet outlook se han ye view dual exhaust ni pal se ko somda maga pale ko aro triumph ki bobber se have the magi history se kamain to ge 2016 na ma se announce to gi bane ko triumph motorcycles na ma ko gi si bobber style se 2017 da manufacture to ho gi bani aduga ado hoji ki oina di BS4 BS4 model ne ko 2018 adu 19 da registered to ko 18 model ne ado BS4 si di discontinue to gre aduga magi bobbers ki range ko gi cruiser gi bike ne si gi se ko alright my si petrol powered ni aduga power se ko fuel type se petrol ni aduga si gari si gi power se 76.9 bhp oil 6100 rpm da aduga magi torque na 106 newton meter ne go 4000 rpm da 1106 newton meter ai pa no wang ai angama thokolak pada pajana ching ji ga isi ko 1200 cc ai je cc se 1200 cc ni aduga magi liquid cool engine ni chain drive ore go aduga magi fuel je 12 liter gi fuel tank ni kitang ni pi ko fuel je kitang 14-15 liters mu or magade to sidi dum cruiser bike ni na adum ke subudi kai de brana khale adagi dual channel abs ni ado front ki si 310 mm gi disc ni plate ko si 310 ni aduga maning is na 255 mm ni si or si disc se ko aduga maning is 16 inch ki tire ni sida happy si aduga 150 size oiba size in view aduga mamangi sina 90 oiba aduga mamangi su 16 ne ko sorry 16 inch ni aduga 690 oiba size aduga gari sigi overall width se ko 800 mm oi aduga overall height se 1024 mm ni aduga wheel base 1500 ni aduga seat height si yam neme 690 mm kaktani mi apik pam na judum thobu yani adubu gari se weight lum manina 251 kg ni sigi ko gari yam lumi aduna mi pi su wani ko aduna apik ko mi da dikitang recommend to dra aduga 2021 gi handak Triumph ki bobber se around 13 lakhs amuk lay bane ko 13.5 lakhs muk lay bani sigi se ado sigi se 2018 model ado 19 registered ni ado si gari sa juk sale dori mayam lebining ba Triumph ki fan le ragadi adum lebi yani ko ado ko engine ki matang se mai pedai jara ke ko engine si Triumph ki se SOHC engine ni parallel twin engine ne sigi se ko liquid cool oiba 8 valve oiba ko sigi gari se instrument cluster se apete yengan jara ke se trip 1 2 lere aduga sigi mode ani lei ko rain road haiba ma adagi rain mode chu lei bane ko sigi se sida road ai sigi on tok daga di sem ya re the fuel
fuel meter layer sida hojiki kilometer layer ko aduga speedometer layer aduga sida ABS ki layer adu sigi oil gi si layer headlight ki layer neutral gi layer aduga sida kogi signal light layer ko aduga sigi info button ni sida loina bak sem godoini adu sigi signal gi layer horn layer aduga sigi bar and mirror layer yam high quality mirror ni aduga adjustable lever ni ko si layer sa aigi kano dagi matungina adjustable o ya sigi se hadagi master cylinder sida ko sta hape aduga si engine kill switch ke aduga mode sida change to yare adu sida kano layer koi sida chu sigi same na ni ko rain adu road layer sida sigi snam hazard light ni sigi se ko hazard light ngala mani yengsi light chi kamai na to ge hazard light ni si triumph ki is the badging up jare aduga normal halogen light ni sigi se ko aduga kano si objer DRL si objer aduga sit ki cushioning se si yamna khitang patak ti towe ko patak tawraga su sumaina elevated kitang warak panina si sina aingon thorkom high speed thorkom matam si sina guard oina lay bu ko aduna sit ti yamna nuai thoba single aduba unfortunately single sit ni lay se tail light se aptm view si triumph ki badging sta hape ko aduga number se maningi plate ti tawra male mamangi di manipur number ni ko sikse aduga maningi di mamangi di hape maningi di hapche adu exhaust se aptm view exhaust sound ya pe tahan jarake ado sanam hi kyongi si license de lere maning da ado lere ado mo manung da photography ke to bino hai aduna ai jama pan di yoina laga to buni silere bike ki triumph ki bobber ko ado gari ki review se sigi triumph ki bobber se bobber style je na ai lifetime aham thorok pane bu ko aduna gari se ai experience ta gari je kitang lumme 251 kg ni ko thobo matam na kitang lum tak chale adu bu ai di hakchang ji kitang chaw buni na adu mai ngon da manage to ngami aduna mi apik pana di thobo kitang wa ga ne ba sigi gari se ko aduga sagi sigi gari se 12 liter fuel tank oi aduga ai ngon da kitang feedback haira ga di ngasagi gari se lum manina ngasai pick up torok pa matam da kitang magi matam kitang change ko tork wang jara su power di 77 horsepower mo ra ko ni am kana wang bo ide ko aduna dum speed ti dum ya bani thobu ko adu bu ngasagi heavy traffic to gumba highway dri am no ba heavy traffic to gumba layer ga di kitang di wa ga ni manage to ko adu tar ga su sit ni mok panina dum phangi lam di dum phangi ira laina aduni mayam sigi gari se 8 lakhs expected price ni chahi ani khakta ngai ri ko aduga si gari se mayam lebi ning male ga dum call thoksin biro aduga adum lebi bi yani adu losin jar ge ngasi ki video se ai matung da se dum nuai nuai ba review mayam on tok jar ke adu ngasi ko ni di bye bye